gapuken ka. Agam gamgamin awan gandat amangan lilaw kinangayen awan maikalik no di daytoy kinapudno nga agayat ken ka sa bundar daret ko among kadi akada maasut a balikas ko. Kanyak pa ng parigat mautuyan na kun ti asog ken gawawa ngem magdaat ngan sagaba gapuken ka among kadi akada maasot a balikas ko nagdaot di kaundan apiti amang besa tuy biyak tanong arut at